Minista wa zwa mapholisa vho fulufhedzisa u engedza tshivhalo tsha mapholisa vhuponi ha Westbury. Vhuponi uho ho lovha vhathu vhavhili ngeno vha 11 vho tou huvhala nga murahu ha lufu lwa muhumbulelwa kha u vha ntendelo zwa thengiso ya zwidzidzivhadzi vhege yo fhiraho nga Ḽavhuṋa. Minista wa zwa mapholisa Vho-Bheki Cele vha ri mapholisa vha khou ḓorowela ṱari maga e vha vhuya vha shumisa murahu nga ṅwaha wa 2018 u fhungudza khuḓano kha vhupo uhu. Vha ri sa tshipholisa vha ḓo shuma vho ḓifunga u ḓa na thandululo dzine dza ḓo lalama. Gangsters are always involved. It could be low intensity, but there will be something that escalates at this level as it happened. We must up our game as the police to make sure that whether you come from Cape Town or any other part of South Africa to be here, we need to deal with those. We need to deal with those matters, those people, they must be removed and be arrested, which helped us in 2018. There are people that are doing many years here that were arrested during that period. So we'll have to pursue that, as I've said, that it was a working formula to pursue and make sure that we repeat. Most of the concerning problems is that people do have information, but they are afraid to tell or to give that information. Minista vha khou lavhelelwa u dovha hafhu vha dalela vhupo uhu nga Ḽavhuvhili ḽa vhege ḓaho u ḓo ḓivhadza pulane dzavho dza u vhuyedzedza vhudziki vhuponi uhu vha tshi khou farisana na vhadzulapo.